o kopiwa go thusa lefatshe leno go tsosa mohama wa botsogo. Dikhamphane di le 15 tsa tlhokomelo dikago di tseetswe diteseletso morago ga go palelwa ke go duela babereki. Fa mo go metshameko ya Ligi e Kgolwane ya FNB Premiership e tla simola mafelo a beke ano. Ntselo ke la gante bogang sebetlela o tla rnela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse topo taposa o ranna ka pula diatla we tsong ka mogela a bo o di amogela pe go ntla ya re tatona Dumaboko o kopile ke monokeng ya mokgatlho wa sahapano se sehibidu wa International Red Cross go thusa la hatseleno go tsosa mohama wa botsogo le dikgwetlho tse dingwe di tshwana tiriso ya ditagi. Tatona Boko o ile sa amogela mokwaledi mogolo wa mokgatlho o Btv-DIKGANG ka ofising ya gagwe ke kantse khumalo wa pega. Mokgatlho wa Red Cross o na le dingwaga o dirisanya sentle le puso ya lefatshe leno le makalana mangwe a mono mo go abeng ditirelo tsa bopelotlhomogile tsa botsogo. E na re mogolwane wa mokgatlho o a etetse kwa ofising ya ga Tautona Advocate Bokom a supa fa mohama wa botsogo wa lefatshe leno o tlhoka thuso ya potlako go tokafatsa ga mmogo le ke monokeng ya dikgwetlho tsa selegae. We are struggling with challenges to our healthcare system at the moment. And health in all its many facets, mental health, physical health, and we need to address these. We also now are beginning to experience serious challenges regarding the use of narcotics, drugs, destroying young people, causing crime levels to skyrocket, and so we need to work together to deal with some of these multifaceted challenges. Mogolwane wa mokgatlho o wa Red Cross Btv-DIKGANG o itetse lefatshe leno le gofi mo maitekong a lone a bonalang a akaretsang go tlhamiwa ga mekgatlho ya sahapano se sehibidu kwa dikolong a re se tla thusa mo go rutuntsheng banana le go lwantsha dikgwetlho tse di ba lebanyeng. The other one which was very impressive, I felt, was the concept of the school clubs they have started here in Botswana. And I think, Mr. President, this could be linked to some of the issues you highlighted around the sexual and gender-based violence, issues of that, the issues of substance abuse, and some of the challenges sometimes the society creates, in this type of environment. And I believe that this type of programs, which is focusing early days in the school and with the young children, age of 10, 12, 14, 15, and inculcating that values and principles and good civil behavior, I think those could be a very, very valuable contribution to the society. And I was pleased to hear that they already have 18 such clubs and they want to expand it. And this is something we do it globally, Mr. President. Red Cross ba itlamile go tswelela ba ema lefatshe la Botswana nokeng jaaka ba ntse ba dira bogolo jang mo dikganyeng tse di ama matshelo a banana le go atolosa ditirelo le dithuso tsa bopelotlhomogi. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Re santse re lo ka ofising ya ga Tautona lefatshe la Botswana le itlamile go godisa tirisano fa gare ga lone le la Ghana mo mehameng ya akaretsang ya botsogo le tlhabololo itsholelo se se bile ke Tautona Boko jaaka na mogala moemedi wa lefatshe la Ghana yo boelang gae ka weditse thomo ya gagwe ya dingwaga tse 4 mo Botswana re Yakuba Al-Hassan. Tautona Boko a re lefatshe la Botswana le eletsa go dirisana le la Ghana mo mehameng ya botsogo jwa batho le jwa diphologolo ka tirisano le lekalana la le dirisang melemo le dira melemo tota la Botswana Vaccine Institute. Mo letlhakoreng le lengwe moemedi wa Ghana re Al-Hassan o dumalane le mogopolo wa ga Tautona re nako e tsile gore mafatshe o mabedi a dirisane thata mo go tsa kgwebo. E re go ntse jalo Tautona Boko ana kopa re Al-Hassan go mo isetsa molaetsa wa matshidiso kwa go Tautona lefatshe la Ghana le batho ba lone morago ga go phatlakana ga sefofane sa tlhotomo se se gapileng matshelo a matona a puso a le mabedi le bagola le bangwe ba puso. We look forward to
collaborating in the area of health, both human health and animal health. We're looking through our Botswana Vaccine Institute to create pathways of collaboration with Ghana, even looking at the possible establishment of an outpost or a manufacturing facility for drugs, for vaccines, because we manufacture vaccines for foot and mouth disease and anthrax. We now are expanding into other vaccines, including human vaccines. So we trust that we will work together in research and development and in the processing and manufacturing of some of these medications. And so we are happy, we are most grateful. Our old relationship, as it is, has not translated into trade, which today is very important. Previously, it was ideological fraternity, but today is economical fraternity. We have to team up economically because that is what moves us. Tona tsa madi Renda Bakgaolathe o tlhaloseditse Palamente fa seemo sa itsholelo ya lefatshe leno se santse se sa iketla fela re gona le tsholofelo ya gore se tla tokafala ka puso e tokafaditse methale ya go kokoanya madi e a koletiwang le go laola tiriso ya one o tlhalositse fa go nne le kgwetlho ya gore maranyane a gaps a dirisiwang ke puso go duela a palelwe ke go laola tiriso ya madi mme ka seo puso ya helela e dirisa madi ka tsela e e sa laolesegeng re Gaolathe le fa go ntse jalo bothata jo bo ba kantswe mme ebile fa e sa le kgwedi ya Ngwanatsele ngogola maranyana a gaps a bereka sentle. The revenue collected between November and June is 47 billion, 47.352 billion, which is an improvement from 40 billion over the same period in the previous year. So there has been an improvement. So there is reason to have hope that even though we are experiencing difficult financial circumstances, there is hope, there is a glimmer of hope. Then in terms of well, it has to be mentioned that for the year 24-25 and the year 23-24, these are preliminary. They are preliminary in the sense that there still has to be formal reconciliations. In the current year, between November and June, we have spent just over 52.6 billion pula. Same period last year, we had spent more. We had spent 58.17 billion pula. This means we have spent less. This means, again, there's reason to have hope. But let it be cautious hope. Dikhamphani di le 15 tsa tlhokomeledikago di tseetswe diteseletso tsa go gweba morago ga go palelwa ke go duela babereki madi a bona kgwedi le kgwedi babereki ba le 170 ba koletiwa ke dikhamphani tseo madi a fetang 821,000 pula fa raba potso kwa Palamente maapane tona ofisi ya Gatautwana re Moitemohasana mabaka ba kileng seo ke go bo dikhamphani tseo di ba selo se se kwa tlase thata fa se kopela ditiro mo maphateng a puso mme mo letlhakore le lengwe go bakwa ke gore ke go duela morago ga nako ga makalana a diretsweng ditiro re Mohasa o tsweletsa supa fa puso e ka seke ganetse gore dingwe tsa dikhamphani tseo di ka tswa di sa dirise madi sentle le ga go ntse jalo ka ile ga go tsela diteseletso mo go sa re gore dikhamphani tseo di phimotswe ka ga molao. We must categorically state that there is mismanagement of finances among some of the security companies as they still fail to pay employees even after they have been paid by procuring entities. This cannot be acceptable, and the ministry will continue to take serious action where the law has been broken. Mr. Speaker, the total number of employees that were affected by this are 171.
and the total amount that is owed is 821,144.99. Mr. Speaker, the cancellation of a private security license does not dissolve or absolve the affected company. The companies as legal entities still exist and are still accountable for their debts even after cancellation of their operational license. Labor disputes such as payment disputes are resolved through existing dispute resolution mechanisms such as negotiation, mediation, and the labor courts. Where employees are aggrieved, they are encouraged to follow this process. It should be noted that this process is not within the mandate of the Private Security Services Licensing Board. wa tshosantso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele khansela ya toropo kgolo ya Gaborone e ne e biditse phuthego e hapegileng go buisana ka tswelelopele ya lenaneo la go tlhama khamphane e maitlamo yone e tla bo e le go tla ka ditsela tsa go ka direla khansele eo madi le go tla ka maano a masha a ka phuthang madi mo setšhabeng se se dirisang ditlamelo tsa dikhansele eo la toropo ya Gaborone re wa Rabile Motlaleng a re leano la go bopa khamphane eo le tla morago ga gore khansele e nne dingwaga e palelwa ke go phutha madi mo badirising ba ditirelo selo seo se se bolelang se ipaledisa go shahatsa toropo le go tla ka madi a ka dirang mananeo a go tokahatsa matshelo a batho kompone e taba e tsamaisiwa ke batho ba ikemetseng ka nosikong ko le rona re le council re hilwe yone mandate ka ke boile gone gore re go dira kompone mme kompone ya ka re dira re tsa konte ga se kompone le gore e mo teng ga ba bereki ba council ko re tabela ba bereki ba re ba hirang CEO wa kompone o taba tswa re mo hira tswa konte ba tsamaisi le ba diredi ba bangwe ba ileng gore ke ba kompone ba tswa konte gore ba e tsamaisa e le gore thusa gone gore e tere hetele madi ka nna re na le makala a mantsi mo councileng a itsamaisa jaaka ka gakolola re na le di advertising spaces re na le di emo tse dingwe tse di tshwana le tsone tse e leng gore re na le lehatsi e leng gore ke la rona re la council mme tsone tseo taba di tsaya e leng wa dikakanyo tsa rona gore re di neela yone kompone gore e di rulaganyetse di tsamaise ka tsela ntse jang go hokotsa the mandate wena gore already re tse re na le one go mo bile re tse re sa dire sente mo gone tsone di rates tsa rona for an example as a typical one ya ka tsone lehatsi le ke ke bola re na le lehatsi mo Gaborone tse e leng gore re batla go bona re mme re ka dira eng ka lone go ka nonotsa le gone go tlhomisa gore la re siamela gore re kgone go dira madi ka lone tsone di kgantsa advertising spaces se leng gore na le tsone gompieno mo Gaborone gore re dira ka tsela ntseng jang gone go tlhomamisa gore mme yanong di buisa madi mo counseling gore madi a ene ona taba tsamaisa ya ka o itse ya ka ntse bua khanye ke ratang go nna ke ntse ke tswela ka yone gore ha rena ditlamelo tse leng gore gompieno di pothole all over the city di pone matakala le seemo sone sa go duela babereki ba rona ela ka konokono le bone our temporary employees ba re na re ba neela ditiro tsa nakwana gore re kgome dilo tse tsothetse re itemogetse gore mo komponeng ya mphaile gore ra e thamai kana se re e thamile ke yone tsene gore thusa thata gore re tere kgone gore re dira ditlamelo di tsamaisa sesole wa tshwenyanong re lebetsa mafatshe a sele re simolola kwa Mali puso ya sesole ya sa lefatshe la Mali e simolotse go buisetsa mekwalo ya ditso kwa toropo ya Timbuktu e neng e tswere kwa bokone jwa toropo eo fa e ne e gapilwe ke ditshududi tse di amanang le segongwana sa Al-Qaeda dingwaga tse di fetang lesome tse di hitileng toropo eo jaanong e ka tlase ga taolo ya puso morago ga thuso ya sesole sa kwa Fora ba lwantsha ditshududi tsa tumelo ya Islam go ya ka motswedi wa dikgang wa African News mekwalo ya ntlha e gorogile kwa Timbuktu ka sefofane go tsweng kwa toropo kgolo ya Mali ya Bamako mme go tlhalosa fa go le botlhokwa gore di fudisiwe ntateng ya matshosetse a dipula kwa Bamako mekwalo eo e akaretsa dithuto tse di farologaneng jaaka ya tumelo ya Islam dithuto tsa lefaufau melemo dipalo ditso le tse dingwe banna ba le batlhano ba latofatswa ka go bolaya badumedi ba sekeresete ba le 50 le go gobatsa ba bangwe ba feta 100 mo tlhaselong ya kereke kwa Roma kwa Owa ya Roma tota kwa Owa kwa rwa bophirima jwa lefatshe la Nigeria ka ngwaga wa 2022 banna ba boletse fa ba sa ipone molato ka nako ya ha ba ne ba isitswe hapele ga lekgotla ka la botlhano ka mosupologo e na re ka nako ya kobamelo ka Sontaga sete bosigo a tlhola ga 5 ka ngwaga wa 2022 banna ba ne ba ipapanne ka ditlhobolo ba ne ba gatlhamela kereke ya St Francis mme ba thuntsha barapedi babelaela ba ne ba tshwarwa mo tshimologong ya Phatwe ka ngwaga wa
2022 go itshupa gape le ga lekgotla ka mosupologo ga ba belaela ba ene le kgato ya ntlha mo tshekong e tla simololang semmuso ka Phatwe a le 11. Dikgang ba Al Jazeera ba ne ba phuthegile kwa ntlokgolo kgaso kwa Doha go gopola badiri ka bone ba le batlhano ba neng ba bolawa mo tlhaselong ke masole a Israele ka Sontaga. Masole a Israele a supile ga babega dikgang bao e ne e le ditsuludi tse di amanang le Hamas. Al Jazeera e tlhomilweng ka ga molaong ka ngwaga wa 1996 e dira mo mafatsheng a le 95 ba na le diofisi di le 70 le badiri ba le 3,000 e gasa lefatshe ka bophara. It was a deliberate assassination by the Israeli forces against our team in Gaza. We lost two of our bravest correspondents, Anas al-Sharif, who covered this war since November, for Al Jazeera since November 2023, and Mohammed Iqriqa, who joined Al Jazeera after the killing and assassination of our correspondent in Gaza, Ismail al-Ghul, in July 2024. These allegations are fabricated, baseless, and it's not the first time. Anas al-Sharif, for 2 years, he's moving and he's covering live for Al Jazeera from many places in Gaza. What's the back jaanong ke sa tsametshameko nte bogang sebetlela wa emesentle. Tla go le boge wena go lebile sa moka motsonetsho nka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tabogang Sebetlela. Mo parlamente wa tlokwe mphenyo se gokgo a re kgolo le katlego e supagetseng mo kgaisanong ya Canning Black Label ke sesupo se se papametseng fa kgaolo ya gagwe ena le bokgoni jwa go segetsa dikgaisano tsa metshameko ka go farologana se go etlile banne go inankanya le metshameko ka itsisa ditlhabololo ga mmogo le go ntsha dinaletsana tsa metshameko tse di ka tlotlomatsang lefatshe leno a re utlwe se go fatso malepa. Segoko a re go tshegediwa ga kgaisano eo ga go antsa fela baratile balatedi ba motshameko bodutu mme banni ba tlokeng ka go farologana ba robile go le gontsi go ra go le gontsi mo motseng wa rona wa tlokwe gore go ra go rona re kgatile dikgato di le pedi di le tharo mo metseng e mengwe go supa sa gore ka gona gore re hoste di tournament tse di tshwana le tsone tse remember gore the world relay is coming to Botswana so go a supa go le rona re le mo kgaolong ya tlokwe we are ready to accommodate and receive multitudes. O tsweletsa go tlhabanni ba tlokeng go tsaya metshameko ka tlhoafalo ka seo se ka tisa ditlhabolo mo motseng wa bone. Botswana e setse ile a beacon of hope mo lehatsheng lotlhe ka bophara lebella bo letsile tebogo bo dipsololwana ba ile gore ke bona ba ile gore ba exportile gone go mahatsheng a mangwe gore ba tla ba kgone gore ba re emele so le rona mo tlokeng re batla go ntsha dinaledi tse le gore di tla tsoga le gore ka moso mo lehatsheng la Botswana ba tle ba emetse Botswana go mahatsheng a mangwe e ka nna go tennis e ka nna go mabelo e ka nna go football e ka nna go netball so tota tiro ya me ke le mo parliament ke gone gore ke tsamaye ke rotloetse mo dikweleng tsotlhe mo motseng wa tlokeng gore re simololle go inaakanya banana ba botlhe ba ile gore ba na le talent ga ba kgone go dibukeng re be re itse gore ka gona gore re ba divertele gone go di school sports en jalo jalo ba rotloetse ba kgaisana ka la Harry Breweries Limited ba solofeditse go tsweledisa ba tsenya letsogo mo metshamekong go thusa jalo gore e gole ebile e fufisetse folaga ya lefatshe leno kwa godimo. We really use the platform of football to really give back to our communities, to understand, re le ba KBL re dirisitse kgwele ya dinao e kopanyang batho ka dipalo mme ka yone re leka go abela Batswana re dirisa kgaisano ya go nna jaana re ne re tshegeditse ngwaga o fetileng le mo ngwageng ono mme tsweletse ka go iponela kgolo mme re ya go tswalela re tsenya letsogo mo motshamekong wa kgwele ya dinao ya itloso bodutu ga mmogo le go emano ke emetse ka go farologana ka go e abela. Make a contribution to our Botswana people. So kgaisano eo e fentswe ke setlhopha sa Skontari Soccer Club morago ga go nota sa Bafana ba Style SC ka dino tsa tharo go ile nngwe go gapa jalo 100,000 pula. Bafana ba Style ba phimotswe dikeledi ka 60,000 pula fa Delta Warriors go tswa ko Maung e dula ka 40,000 pula mo maemong a boraro. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Tlokweng.
Mookamedi wa lekgotla la Botswana Football League Bennett Mamelodi o tlhomamise fapaka e ntšha ya leke e kgolwane FNB Premiership e tla simolola ka nako e beilweng jaaka metshameko ya ntlha e tla tshamekwa ka mafero a beke eno. Mamelodi o tlhalositse se mo phuthegong ya bobegadikgang maabane mono ga borone a re utlwe Kgomotso Sefako. Mo dingwageng tse di mmalwa tse di fetile league eo e ntse simolola thari ya dikgwedi tsa bofelo tsa ngwaga. Mamelodi a re go na le dilo di le mmalwa tse ba di lebileng tse di ba rotloeditseng gore ba isimolole nako e santse e le teng. The rationale behind the schedule was informed by the following. Dingwe tse di re rotloeditseng gore re simolole league ka nako di akaretsa gore re kgone go fa sethopo se setšhaba sebaka sa go ka ipaakanyetsa kgaisano tsa AFCON tse di tshwarang ngwaga o fela. Re batla ba nna le nako e lekaneng go ka ipaakanya. Re ne gape re lebile gore dithopo tsa Johannesburg Galaxy le Gaborone United di tsaya karolo mo metshamekong ya CAF le gone gore metshameko e hela ka nako e re beileng. Re batla gore e re fa letsatsi fela metshameko e sena eta bokhutong e bo e latelwa ke ka bo dietseno May 2026. e re lentswa go ntse jalo go simolola mo ga league go kopana le dikgetho di tshwana go tswalwa ga mabala mangwe a dirisiwang ke dithopa tsa league eo. The BNSC informed us that the National Stadium is unavailable until the end of September 2025. Ba BNSC ba ne ba re bolella fa le balla setšhaba le sena go nna teng ntateng ya dipaakanyo mme ta re jaaka le ke simolola jaana re bo re sena mabala a soa ga mmogo la council la Francistown a one a ta nnang teng lwetse a wela. Ke rata go leboga ba Gaborone United go bo ba go lotse le ba la bone gore dithopa le di dirise. Re kgonne go buisana le ba BNSC gore dithopa tse di go bokoni di kgone go dirisa le ba LABOBEDI Chilume. Challenges, particularly in the south, the management of the venue availed their modern facility and we sincerely thank them. E re jaaka go na le dikhamphane tsa dipeeletso tsa go betšha ka madi, Mamelodi a re ba bone go le botlhokwa go tswa ka ditsela tsa go laola seo go itsa batshameki go ka e tsenelela mo go ka amang boleng jwa motshameko mo lebaleng. Players, coaches, BFL staff and their immediate families, including referees, are not allowed to bet on our games. Malapa a bone babereki ba league ga mmogo le batshwara diphala ga bana go letelelwa go ka dira dipeeletso ya go betšha ka madi. Re setse re dirile melao e tlhalosang sente se ebile e tla re thusa go laola seo. Re tla dirisana le bone ba ba dirang ditirelo tse gore ba re thusa go laola seemo seo. Re dira jaana ka gore ga re batle go iphethela re ise seemo sa league ya rona kwa tlase. And as new dynamics emerge, just so that we make sure that there's responsible gambling amongst Botswana generally. Paka incha 2025-2026 e tla thankgolwa ke motshameko magareng ga Motšhedi Chiefs le Big 11 go lebalela GU ka nako ya borataro ka la bothano. Kgomotso Sefako, Btv Sport, Gaborone. Toropo ya Francistown e ne e tshegeditse motshameko wa go dikolosa dikoloi kana Francistown Spin Show go gopola Alfred Kinsey yo neng a itsege thata ka leina la Captain Cripple CC mo mererong ya motshameko o wa go dikolosa dikoloi. Segopotso se ne se ngokile ba dikolosi ba dikoloi ba le 13 ba mo go bone ba le bane ba tlholegang kwa Aforika Borwa le Zimbabwe ba tlaleletswa ke ba monoge ba fera bongwe go tla go supa botsipa jwa go dikolosa dikoloi kwa lebaleng la Francistown Spinning Arena ka mafelo a beke. A rutle Karabo Sebele. E rentswa e ne le mona le bogole Captain Cripple CC o na atlegile mo motshamekong o ebile a itiretse leina mo gone. Morulaganyi mogolo wa motshameko wa dikoloi Koziba Kisted a re o itumeletse tshologelo ya batho ka se se tsamaelana le maikaelelo a bone a go tsweledisa fa Cripple CC a togetseng teng le gone go godisa motshameko wa dikoloi mo toropong ya Francistown. Batho ka bontsi nna ba ipotsa gore a go tere yo wa spina go twa a spina jang a le diata ba lebile tebego ya gagwe mme o na makatsa batho ka bontsi ka gana ntse ka teng le ka gana a kgweetsa koloi ka teng yaano a ba supa lerato le le ntsi thata mo spinning a ba tsosolosa kgang ya spinning mo Francistown e le gore ke ena a simolotseng the founder mo Francistown so be ra go lemoga goreng re ska la thatoro a gago ye neng gore o naana le lerato mo go ene re tsweledise re ne re ntse re mo gopola ka saneng a se rata motshameko tota re lemogile gore ke motshameko e leng gore bona la thata kwa mahatsheng a mangwe a leng gore ba pile le one mo Francistown e nna ka re like ta ke mo Botswana e nna ka re ga rena bokgoni mme bokgoni bo le teng go re re sena ha ke tsore nka gore a ke re lerato le le kalo mo gone
yaanong e be ra go lemoga gore o ka re ene yo o tsamaileng yo o simolotseng ke ene lona a na le lerato mo motshamekong motshameko o go tlhomamisitswe fa o bolokesegile ntswa o lebega o le borai ke bona tshologelo e boitshegang tsatsi eno mo spinner ena mama ebile gape se le safe tota batho ba re gomo e go a gobala nyama re na le Santa, driver a professional. 2, ha di koloi di spinelang teng go na le safety e ntsi tota ka bo dithaere tsa teng doe ka di dirula ka tore koloi se ka ba tolela ka kwa re sa le fo mo puisano le ba lekalana la metshameko la Botswana Television mokgweetsi wa Android Man Brian Store wa lefatshe la Afrika Borwa yo neng a diragatsa mo sekhutlwaneng sa Jump Out e buile jaana ka motshameko o. The event is actually helping us meet people and motshameko o o tisa tomagano mo merafeng ka go farologana ebile Botswana ke lengwe la mafatshe a kgathisang mo kamogelong ya baeti go tswa kwa mafatsheng a sele. Best hospitality, so that's why we travel so many kilos coming to Botswana. Boss Phiri wa Monogae yo neng a diragatsa mo Kitchen Clutch le Rollback o supile fa letlhoko la mabala le babaya ka fa mosing. Well mo Botswana re santse re na le bothatanyana ba mabala but ha re bone chance thing we try to practice, so most of the time re honor and re le mo practice. Motshameko o wa go dikolosa dikoloi o solofetse go tshegetswa ngwaga le ngwaga go godisa le go rotloetsa bojanala jwa metshameko. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Di bela fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana fela o di bile sa mmoka go eme sentle go tswelela le thulaganyo. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break